amhlakata vanhu ka niko nhlekani Afrika-Dzonga nhlekani mingisoromukela lona FM na ku hlanganisa ku ronga yingisela stage lexi ri koho nhlekani lowu mina ni khalanga Pet Mathebola ni n'wana ri smart wa Jim wa xitlhanga wa xingiritano wa xijajono makunele wa ndandadzi ni ndisa Solan na Thomas ni boto wa ni ndisa Solan na Thomas na Tsakane ni boto wa Roland na Tsikane na Obi sen le xikarhi makako nhlekani Afrika-Dzonga na khensa swinene ku yingisela munghana lona FM ku ronga yingisela ri koho u nga va ri la Gauteng Mpumalanga a North West Limpopo kumbe weni ku va ku audio streaming ya munghana lona fm.co.za kumbe vanhu va le ku tekeni nawu va wu veka mavokweni ya vona ngopfungopfu va Operation Dudula va vilerisiwa hi timhaka ta ku ongeti ku na vahlampfa lava va nga le ku tiphineni va nge le ku vuyeriweni hi vukorhokeri lebyi byi fambelanaka na ta mhaka ta swa rihanyo a Limpopo va vilerisiwaka hi ku loko xiyimo xi te tani maakatiko va Afrika-Dzonga a va ha kumi vukorhokeri ku ya hi laha a va byi langutela kumbe a byi fanele byi fambisa xiswona hi ndlela yaleyo se hi ta bula na vona hi twa ku va ri yini loko xiyimo xi te tani hi ndlela yoleyo tlhandla kambirhi mingiceni wa munghana lona FM hi ta tlhe hi langutana kambe na vo va ndyawulo va hi nyika xifaniso xa ku va angula va ku yini loko xiyimo xi te tani ntere loko swo famba ku ya hi laha swi nga kunguhatiwa koho hi ta bula na Premier hi twa ku va ri ku na ti-project leti va ti endlerile tolo ti nga heleki va ta hi byela ku hi tihi ti-project ta kona koho leswi ti nga heli i mhaka ya yini ku ya amahlweni ke ku ta ndlisiwa ku yini ku ti kota ku va ti hela hi ta tlhe hi va vutisa na hi timhaka ta matitwelo ya vona tanihi murhangeri wa xifundza loko hi langutaka timhaka ta ntirho lowu wu nge le ku yeni mahlweni wa ku va vafana va dya vuswa ni fonelo hi wun'wani wa vativi va ndhavuko wa ku ni nga vuli ni nga boxi swihundla swa ngoma kwana hamba ni mi byela ku vafana va khandziya swithuthuthu leswi va ku ni nga vuli ku nga ta vanhu vo tala se swithuthuthu swi nga va ringani se ni nge he vuli mara swa khani ai swithuthuthu na se ta va ka hi bula hi teto mingisero munghana lona FM kha nhlekani lowu ka 0860002543 i nomboro leyi nga nghena ku yona kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 va African National Congress na vo va le ku endleni ntirho wa ku tsundzuka mufi David Mabuza ntirho wolowo ni vone Premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga mutshamaxitulu wa African National Congress wa Mpumalanga tatana Mandla Ndlovu na vone va vone la ka xintshungu lexi nga koho xi nge le ku cineni xi nge le ku ringeteni ku tlangela vutomi bya tatana Mabuza hi ndlela leyo se hi fambisa leswi mingisero wa mina sweswiwani u ta na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga na tona kwala mugangeni wa ka n'wehe ka tindhawu teti mi nga ka tona mina ni ri nongonoko lowu tsakisa ngopfu loko mi vulavula hi timhaka to khumba hina masitwisisi hina loko se u sungula ku va mi vulavula hi timhaka leti nga khumbaku mina wa bora nongonoko wa bora nongonoko mina ni nga te mina me leswa ni bora nongonoko wu tsakisa loko mi kha mi vulavula hi timhaka ta tiko ma swi vona mi kombisa timhaka ta ku loko hi fika laha hi hlangana xiyimo xa muxaka lowu loko hi fika laha hi hlangana xiyimo xa muxaka luwa ma hi vomhaka ko ti nga ta timhaka leti kumbexani a hi ta tsakela ku twa toho hi hafu ku bila awara ya 12 hi languta timhaka ta tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ngopfungopfu hi tlhelo ra ku se vanhu va teka nawu va ringeta ku lata ololoxa swilo leswi ku ya hi vo va twa ku ngeti a swi fambi kahle un'wana a nge ri ka mehe xiphiqo i ku lava hi nga va hlawula hi vo se va hi byelaka ku va lava hina hi hanyisa ku yini kumbe va lava ku hina hi endla yini a ka ha ri hina hi byelaka lava hi nga va hlawula ku leswi a hi swi lavi leswi ha swi lavi ma hi vomhaka kona hi yo mhaka mi twa vanhu vo fana na va tatana kumbe Lieutenant General Mkhwanazi va kha va beriwa mavoko hi swin'wana swiyenge kumbe van'wani vaaki hi mhaka ku va swi vona ku ongeti lava hi va ku va hlawurile minkarhi yo tala se vona va lava ku hina hi twa leswi va lavaka swona loko ve maAfrika-Dzonga va ri a va lavi vanhu vo huma matikweni ya le handle hikokwalaho ka yini swi tika loko ve maAfrika-Dzonga va ri a hi lavi masungulelo ya vumbiwa bya Afrika-Dzonga lebyi nge Afrika-Dzonga i tiko ra vanhu hinkwavo lava hanyaka rona loko ve a va swi lavi maAfrika-Dzonga hikokwalaho ka yini n'we mi hlawuriwaku mi fanele mi sindzisa kumbexani swi va swi ri ntiyiso leswi va nge mi sindzisa hi mhaka ku n'wehe mina mabindzu matikweni yan'wani n'wina se mi chava ku kumbexani swi swon'we swi nga hetala swi onhaka hi ndlela yaleyo se timhaka leti kumbexani hi nga ta dzika hi tona laha ka hafu ku bela awara ya 12 nhlekani lowu tatana Foster Mohale na vayime ku lunga ku bula na hina hi ndlela yaleyo nhlekani lowuwani se hi ta va hi kha hi twa ku n'we mi angula mi ku yini hi bula hi anamisa miehleketo
aner sweswi ni te timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga khumerana tona hambi mi le yi ka hlengeletano yaliya yi nga koho eMpumalanga va Middleburg laha ku nga na ntirho wo tsundzuka lava va nge i comrade DD Mabuza ka vona hi ta twa n'wehe kumbe ri yini hi ndlela yaleyo se a hi ku tweni mingisero Munghana Lonene FM hi ndlela yaleyo 0860002543 xitlhangoma hi loyi nhleka boto wa mina minjhani hi pfuxela vona hi pfukela khensa swinene boto wa mina mi ri yini n'we mina ni la ta vulavula hi rinyadzu leri vanhu va nga na rona eka vasirheleli va nawu kumbe maphorisa ku na swo tala ngopfu swi humelelaka loko maphorisa kumbe nawu wu fanele wu tirha hina hi ri vaakatiko sweswi ku nga nghena xitayile lexi ya ku teka tivhidiyo swi famba ka social media ni vona nga vanhu va swi endla ngopfu hi ndlela liya ya ku ni ta kuma ku phorisa sweswi ri fika ri yimisa munhu apatini va swi vona ku movha lowu fambaka hi wona wu le ka xiyimo xa kahle kumbe wena ku na swin'wana leswi nga swi endla swo ka swi nga ri kahle kumbe a wu fasangi bandi kumbe yinini hina hi nga le thekisini mi ta twa hi rhanga hi ku wa hi letisa hina hi ya tirhweni ku ri keni hi ku maphorisa lamaya va veteliwi swona ku ta va ta sirhelela hina mi kuma ku dirayivha loyi nkarhi walowo a nga na maphepha a nga na nchumu a mahetiseleni hina hi mhaka ku hi jahele ku ya ntirhweni hi lwisa maphorisa ya ka hina leswiya swa ku nawu se u nga ha tirhi hi ku ya hi leswi a wu fanele u tirhisa xiswona so hi ku ya hi mina ni ta kombela ka vaakatiko kuloni loko hi le ku yingiseleni ka nongoloko lowuwani ku ri a hi cinceni maendlelo loko nawu wu fanele wu tirha a wu tirhi nga wu sirheleli hina hi nga yi hi ku wu feyivhara hina kumbe njhani a hi landzeleriseni nawu na methu kumbe rinyadzu leri nga va ri tisiwa hi ku kumbexana milawu ya hina yi debye ngopfu hi ku ya hi mina se hina hi ti vona nga ku hi na malunghelo lama hi nga na mona hi ma tirhisa ku hindza mpimo leswiya swa ku a ha swi hleketi ku mindzuku malunghelo ya hina a nga heta ya vavisa mitirho ya van'wanyana especially ngopfu hala ka maphorisa ni twa ku vava loko ni vona tivhidiyo ti ka titrenda phorisa ra biwa hi mpama ri rhukaniwa hi rito leri ra ku hlongola mbyana leriya mara munhu le tirhweni kambe rito leriya a ri vuriwi vanhwini mara na rito musiri ka ri vuriwa nto un'wana a kha a vulavula va tlhela va ba mavoko a leri ro hlongola mbyana hayi a leri ra ni khomeli mingisero wa mina a ri vuri ku pfutseka swi vuriwi ni ya hi mina leti ni nga kurisa yiswona ni byele ku ra rukatela okay no ni mi twile boto na khensa swinene boto wa mina hlayisekani khensi loko mi yi bela tu a mi ri na maluma xikhavisi kusukela ka mohanisi ka joe mativa sweswo wu nga va njhani nongonoko lowu na mina hamba ni nghene ku hi mi papa mani mativa mara swi na mhaka ni khensile boto wa mina 0860002543 na ri teka riqingho ri ri na tshembisa kumbe mani vhene ri teka enhlekani no a swi ni pfukeni na vaxona hi pfukele hi ngo vo nte ni ringeta ku ka ni nga ngheni ni veka mavonelo ma mina ni president loko va vuye Brazil va ta hetelela va hi byela ku swi ndlisa ku yini ka mahlweni mara va hameli leti mhaka leti nga boxiwa hi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi leti hi yimaka na tona tanihi tiko ra Afrika-Dzonga hi mhaka ku leswi vuliwaka vukungundzwani swi le ku hi onheleni swi hi le ku hi onheleni swa ha to hi onhela loko swi nga arrestiwi hi kumeka hi bilani na swona mara mhaka leyi ni lavaka ku yi tshikelela ngopfu namuntlha muhasi hi leswi vulaka state security mhaka leyi ya intelligence yi wela phakati ka swona loko ni languteni president Ramaphosa hi xin'wana xa switsandekiso eka administration ya vona leswi ni swi vulaka state security why ni vula hi ndlela leyi hi mpfhuka va nghena president Ramaphosa ni vona ku ri na maendlelo man'wana lama a ma nga ri kona ka varhangeri lava va nga hundza ndzhaku ti-president yaleyo kasi ke va ri ku na ku kombisa ku vilela loko ku nga koho president wa matiko ya Afrika va vulavula na vungari kwa swihlangi loko va pfa va ku no hi vulavula xilungu kahle mara hi ta dyondza rini maAfrika ku tiyimela hexe hi tshika ncenga na lomu swi nga laviki ku hi ncenga ni vula ku masitovo ni vulavula Xitsonga ivi munhu a fika hi vulavula Xitsonga xa kahle ka hina Palamende ya rixaka boto wa mina minjhani
Ai, Pfukeni. Mi nga posha mi tone. Mina nakapata kupisa ku loko ri va South Africa ne ku na swilo leswi fanele swi xiya ku rhandi ya South Africa yi kotsongo yini rhandi ya South Africa vukhete na eka kusuka naswona rhaku hi swona masiku hinkwawo ni nga swi vula so va pfula vanhu vo tala matihlo loko ku distributiwa mali ya ti-department hinkwawo yi nga va yi ri ka safety ku ta yin'wana ka health why mali leyi within 2 months or 3 months a year na nga swi vula leswi loyi na ku va ni nga 3 days back ne a hi ri ka meeting va swi vavise ngopfu a rivala government ya South Africa leyi nga buruleni sweswi ya rivala ku yi teka vaaki ku landze movha ne ta fika 160 ne fika yi hayariwa bera mi twa swona a ni tivi ku kumbexana ku nga ku ri na swin'wana hi nga kota ku swi lulamisa ya nga ringeta ku ina ni vitena la ilukhateni ra ya kumbexana a hi ringeteni tlhelo rin'wana vo ta mina mhaka leyi a mi ka mi ta na yona i mhaka yin'wana ya nkoka swinene leyi a ni ta tsakela na mehe hikuva yingiseri va kota ku swi twa kahle leswi mi nge le ku vulavuleni hi swona kambe swi tikomba swi ri na xiphiqo nyana ku va hi kota ku mi twa a ni swi tivi ku xiphiqo ku nga va ku ri yini kambe a hi ringeteni un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Pfukeni hi nga vo Kana lani tani de so mana matiko ni kala itham ko har kata budani rauna pero le kuma ko de kalo sabe ta ma ko de to tani rukurna ke ron sabu so daga ma ko le ani ma ko le de ko ma ko le de man khaba inda so na khaba di ko ari di to ko ya van a na blog eso tani algo interesante na lo que na no ma con ni buena o na singa ta ko ta lo bunda na su ma ko ta ba ina bu ta ko de ko ba ni ga ko ko se ya ni na na ele na de persona de lo con de ta ni ko mara hikokwalaho ka yini mi lava mi ri na ku tsakela ku lavisisiwa sweswo Patan pertarungan ada berbagai negara kwa usi nanti usi ada beberapa tahun kita ini usi ada kemudian tuh ada usi nanti kalau usi lagi kita sekolah ambil tahu pembahasan kita nak kemudian nak sekolah usi so kalau kalau nai waktu pertarungan harus apa nak ayo kita na mitwa potome na mitwa ko va ku sile ku ntikeleni ku mitwa kahle hi riqingho rero a ni tivi ku kumbexani ku nga va swi ri lani nga koho kumbe hi n'wina lomu mi va ku mi ri kona ke kambe yimani ni ringeta loyiwani hi twa ku loko na yena o va na xiphiqo xexi swi ta vula ku hi lani nga koho kambe yimani hi twa i nhlekani aye loko ni nga twa leswi vula olamela kona na vayiserhi van'wana ka vona va kutsemakweni na loko ni nga twa eka humesa ta swi vona nkarhi wun'wana ya ringetani mara na yi twa yi le ku tsematsemeni kumbexani swi ta lava ni vitana lava va tirhanaka na swona kambe mi nga ringeta mi ya mahlweni hi twa ku endleka yini okay a ni lava ku vulavula ngopfu hi timhaka ta state security ehansi ka president Ramaphosa leswi ni vona ku ri ku tsandzekile ngopfu ende yi tsandzekisiwa hi president yi tsandzekisiwa hi president hi mhaka ku va kumekela centralize va yi teka portfolio leyi va yi yisa aka president office ene ka ti-president leti nga hundza a yi ri along portfolio yi kota ku va yi va flex out yi kota ku tiyimela yi teka timhaka ta yona a swi tiva ku a ku ri na kulukumba mabright a ku ri na advocate mose va 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 tirhana na foreign and domestic branches
ta take risk mara sweswi byela ni swi tivi swi ndeka va nga kona ni twa president hi ku olova ngopfu all the Russian is expressing a lackadaisical attitude towards this very issue. So, should I tell them local advisor? I'm not calling Kubeka, not telling about advisor president, the Incoca, South Africa. bera etwana bera metwala an kan iya beri bele ku beri bala ba kombela ku ba lungisa aswile ku tikeni mitana maka yin'we kambe na mpfumelela ku mi ringeta hambi ku ri minduku ai credit yan'we yi fambangi ai vangi na ku vulavula ko twanana mingisero enkom so mingisero mgarano na FM xiphiqo nyana lexi vengele ku tirhaneni na xona la yimani twa ku le enhlazini ku ndleka yini vele mngelula no ukuphakama kwakho akuphakanyiswa abantu ukuphakama kwakho kuphakamisa uNkulunkulu qobo lwakhe. If God is on your side, nobody can stand on your way. Nezitha zakho zingaba 10,000. I speak power. I speak. All right, live visuals there from the Polo Stadium in Hayes. so mingisero mganalo na FM la ku ngele ku tirweni ku ngele ku tsundzukweni ka Mofi David Mabuza n'wana mingisela khani vutisa ku Mofi Mofi loko munhu anga se vekiwa ndlwini ya ku ele makumu ivi taniwa Mofi ivi loko sa vekiwa ndlwini ya ku ele makumu ivi avasira ele ku hambana ka ko ntsena leswi Xitsonga xi vulaka so se loko munhu anga se vekiwa ndlwini ya ku ele makumu anga avisira eva Mofi. Aha. Se ai ku tumingisero mena senteri ai vulavule ni timhaka leti ta ni kombela hi tirhisa nomboro leyiwani va leyi ni nga mi nyika yona va ha ri ku yi tirhisa leya 0860 va ha ri ku tirhane na yona ni ta mi byela loko se yi tshamisekile kambe sweswiwani a hi tirhiseni WhatsApp ne a hi tirhiseni nomboro leya WhatsApp ka 065 744 3911 na ngetana kambe nomboro ya WhatsApp 065 744 3911 a hi tirhisa ku swi endleni na timhaka leti ta ku ringanyeta ku kumbe xani loko ziva mutirhela mfumo na we i tirhela i kuma vutshunguri aka swiyenge swa mfumo swi vula ku mutirhela mfumo la swi katsa vaholobye swi katsa vaofisiri n'wana n'wana hi yana vo khensana a ntivi ku swi nga koteka ke nako yi nga va mhaka ya kahle na thanda kambirhi timhaka leti ta ku va vanhu va yimisiwa swi tele ngopfu a Gauteng swa ku loko i fika va ta fika va ku loko i ri muhlampfa i nga dyeleti vanhu va la tikweni swa muxaka wolowo se hi la ku twa wena ku n'wangula wo ri yini mingisero wa mina 0860 0025543 u nga tirhisa na mathevula dp @sabc.co.za eAfrika munghana ex handle a hi nga koti ku va na tinhlokomhaka ta mahungu hikokwalaho ka swiphiqophiqo sweswi ni nga ku byela swona va ngele ku tirhaneni na swona se loko swi tshamisekile ta swi twa se mbhinyi wu ri wo vuyele a xikon'wini a hi xikomu xi vuyela ku mbhinyini okay ta twa loko xikomu xi vuyele a mbhinyini kambe sweswi na ku teka riqingho rero ka nisa rito ka 065 744 3911 ukayelelesi eka Afrika wa vulavula mhaka leyi swibedhlele yi karhi loko yi xaka timhaka ta ku madokodela lama ya nga na wona swibedhlele so nkarhi wa ku tala loko vanhu va fonela yini ma lava ku pfuneka munhu le ku pfuneka patient private sweswi ta swi ka swi hlupha ku nge koti ku tirhana mari yin'we tsankanga lexi nga le ku hi karhateni se leyi tshwaku nkanga hi leyi ya hina va mbuyangwana hi liya va mbuyangwana ya lava nga na macheleni lama nga le henhla yi va yi karhi yi famba kahle ku loko a ha ri xibedhlele lethava va n'wi fonela ku ku na patient tsutsuma a sukela va mbuyangwana tsutsuma a pfuna awara ti ngeteleka ku fana mi fola la ka va mbuyangwana hi ku
xiyimo xa xibedhlele ni nga xi fambisa loko u ya rhixela ku va drive through ku na ku nghena ndzeni se lava drive through hi lava mali va tiphurayivhete hi loko ya nghena ndzeni hi badlanyuka hala ku onheke na tifene hi va mbiyangwana palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Ele ka Munghana Lonene FM Komandlela a hi ku tumingiso ra mina kandziyisa rito rhumela ka 065 744 3911 rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ba hehla ku xiyimo xi tshamisekanga a Khensani munhu loko a admitiwa i vata na fan ku endleka yini mi tiva yini n'wina hi leswi nge ri ku endlekeni Khensani well mhaka ya fan ni nge boni ya yona kambe lexi ni lava ku vayingiseri va swi twisisa hi mhaka ya ku controliwa ka mahiselo kumbe ku titimela eswibedhlele swi hi muxaka lowu ku na tindhawu leti swi bohaka ku va na gamboko kumbe moya lowu wa ku titimela ku na swilo swi vuriwaka infection control that's why loko moya sweswetiwa d loko ri xa na xo sungula i ku va va pfula mafasitere leswi vuriwaka natural ventilation hi yo mhaka ya nkoka swinene a ko va mhaka ya ku nghenisa moya wa ku titimela ewadini kambe hi leswi vuriwaka infection control because mi nga ya swibudpet mi tholeke nenge ivi ku biwa lexa xa ku bitwa ku hisa munhu la nga na TB a khohlola hi laha passagini kumbe ka wadi leyi nga hala kun'wana xitsongwatsongwana lexa xi haha hi moya lowu baku hi aircon xi testa mi nghena loko mi huma xibedhlele mi va mi hole nenge mara mi ya kaya mi ri na TB eka Afrika wa vulavula sweswo Munghana Lonene FM 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 744 3911 nangana ka ya ka leyi vulavulaka hi yo mingisero hi leyi hi ri hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na swa endleni hi tlhe hi langutana hi tlhelo leri va nga le ku endliseni xiswona swa ku tlherisa vanhu lomu swibedhlele va ndhawu le rihanyo va ta angula ka kambe hi la ku twa wehe ku ri yini ka mhaka yeleyo twana lomu Botphet inhlekani njhani na muhumelerisi na vayingiseri hinkwavo Botphet mina ni la ku nghena ka leyi ya operation Dudula vakulukumba lavani mina ni yima na vona lexi ni la ku ni yima na vona hi leswi hambiloko va kha ku vutshunguri i mahala swibedhlele eka vaaki va Afrika-Dzonga mi swi tiva ku ri le ku byi hakeleni tax leyi nga ku kokeliweni ka yona yi vuya straight yi ta xava swilo layani mimirhi tiphilisi se swi vula ku ri loko ku ri ke ni vanhu va tele ku hundza mpimo ku tlula leswi va nga pimisa swona xibedhlele xa Khensani ku ya hi vanhu lava nga tsala leya ya hina ku ri hi kota ku hi khavara hinkwenu se ma swona ku vaviseka hina hi vaviseka ka kuma mali yintsongo tlhe hi ya vaviseka ka ku hi xavetela mimirhi yo tala hi timhaka ta hi le henhla hi tlhe hi nga kumi vutshunguri lebyi hi fanele byi kumisa hi swona ku ri vona matikweni ya vona lama le handle hi fanele hi byi hakelela mina na va sapota Botphet i xikalavito Botphet inhlekani Botphet na khuluma yinhle kakhulu Botphet ngoba uma baya ku private hospital bantu ba government bakhola imali tax yethu Botphet i-tax so it's better if bona baya ku public hospital la thina siya khona bathole nokulashwa mahala but if bahluleka kuba special akasensi imali yakhe let them pay from their own pocket babhadale for a private hospital yakubona bangazi baye ku private hospital mara at the end ukubhadala thina Botphet abasiropa lapho basiropa kakhulu nisahlupheka lapho Botphet Botphet yin'wana leyi ni yi vonaka yi hluphaka laha tiko ra hina loko va ku lava operation Dudula ku vanhu va na vanhu vo huma handle me hi ku vona ka mina ni vona va ri right sweswi ka ku kumiwa hambi i bazi a rhwele tiphilisi to talo ti kha ti ya Zimbabwe ma swona ku swi njhani ti kha timhaka ya tiko ra hina South Africa ma swi njhani va right vakulukumba lava kahle va fanele vanhu va nga tshunguri swibedhlele a swibedhlele swa hina ku va yiva tiphilisi
va ti yisa atikweni ra ka vona va ya xava swona ta business ku ve hali va tikuma mahala se me hi vona ka mina lava vo huma handle va fanele va tlhelela ka rikwavo inkomu ya leya bazi leyi ku na langa na vumbhoni bya yona ne yi vulavuriwa ngopfu ku ku kumeka tiphilisi to tala ni swi twa ko tala sweswo kambe xivutiso ku na langa na vumbhoni na mhaka yaleyo ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Mandela a hi khutimingiselo mina 0860002543 u kandziyisa rito ka 0657443911 leti riqingho ra ha ri ku tirhani na rona na switwa na mbona ku matshwa lexi amukelaka hi xo xa tikomba kumbe le ku fonini kambe va ha ri ku tirhana na xo hambi mi amukela mi ta fika mi nga twali kahle amoyeni se va tshikeni va nyikeni nkarhi va lulamisa hi ta kota ku yi teka kusuka kwalano hi ndlela yeleyo 0860002543 fanani mi yimenyana hi yona kambe kandziyisani rito ka 0657443911 hi twa n'wangulo wa yoleyo hi yo mhaka nkulu leyi lava ku twa kun'we mi ri yini hi timhaka letiwani nako se ho va sweswiya van'wani va swi vitana ku banana republic ke ka ku se vanhu vo teka nawu va ku hina hi nga ta ti tirhela hina hi nga ta vona ku nako hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeti lava va hi nga va rhuma buwa a swi va vavi a hi tweneni loyi enhlekani ka botped na muhumelerisi leswi ndza ku hi lava operation dudula lomu titliliniki lomu swibedhlele nkarhi wun'wana nga zi hi mana swona loko i ya tliliniki nkarhi wun'wana i ku hi landza tiphilisi ta nkunguhato u ta kuma va ku a ti kona mara laha patwini laha munhu wo huma a tikweni akelani i le ku xaviseni i na contain ta contain ya ice cream hi to tiphilisi letiya i nge tiku i ti kuma kwini mara wo yi jike tliliniki va ku hayi tiphilisi ti herile se nkarhi wo nga zi hi mana vona ku va rhambana va le titliliniki va teka tiphilisi ta tinhloko tiphilisi hinkwato kahlekahle ta vutshunguri hinkwabyo va lava ku xavisa vanhu lavawani se nkarhi wo nga zi hi mana leswi va swi endlaka operation dudula na kona na mbeni nga kona masiku hinkwawo va dudule vona va operetaka tliliniki yi ze yi pfala ku ri vona va hlongole na masecurity lama ri layani se ku tirha vona loko fika leta kuma vona va yime gedeni fanele humesa ipasi i ku nga ta kota ku nghena laha tliliniki vaxumi DP a ku na vukorhokeri bya rihanyo bya mahala botped loko i ta swi vona loko mu lovela hi xaka ra n'wehe a xibedhlele va nge mi nyiki ntsumbuluwa mi nga badelangi mali ya kolota ku xibedhlele lexiya for minkarhi yeliya a hamba a pfuniwa laya kusuka vutsongwanini bya yehe ku fika nkarhi wo wolowo mi ta yi kama botped ku komba ku vitshunguri ha mahala n'we mi ri yini 0860002543 Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula kandziyisa rito 0657443911 twana loyi botped ni yima na operation dudula i nga ri yi nga continue ya mahlweni hikokwalaho ka ku vanhu lava va tele and imagine botped munhu a ta ka tliliniki ya le Winterfeld a fika a teka tiphilisi ta ti-ARV i na date futhi ya le tliliniki ya Mabopane u na date a Soshanguve i na date ka tliliniki ya Kopanong i na date ka tliliniki ya le Dube hi mhaka ku munhu loyi a va koti ku monitara botped a nga kona systemini ku to va hi ku wa vabya va endla yini vo to n'wi niketa hinkwako ndhawu leyi munhu loyi na tifayili i le ku kolekeni ku a nga registered a nga kona khompyuteni mara loko ku ri mu South African nge swi endli swa swi mhaka ku i famba hi IDA 1 va ta ku khomeni khompyuta yi ta hlamusela mara lavawani vo ti endlela hi le ka vona la tikweni hi le ka vona la tikweni and 2 leswi va pingete South Africa ya un'wana na un'wana la tshamaka ka yona a va nga vuli ti-foreigners a va nga vuli vanhu vo va illegal vanhu lava a va vula only the South African ku nga va Mutsonga, Mxhosa, Mzulu, Milungu mara if i South African hi leswi nawu lowu vulaka swona a wu ri un'wana na un'wana loyi a tshamaka laha South Africa hi le ka yena hi le ka vona a hi swona ni a va lunghisi swilo leswi swi twaka ya ma South African ntsene rixile botped la muhumelerisi himpela sweswo 39 swa mirhi vhela ku na xibedhlele xin'wana mani va ngo 70% i vanhu va ku huma eZimbabwe
munhu la tirhaka a pharmacy I munhu wa le Zimbabwe la humesaka mimirhi se very swi possible ngopfu sweswo ku ri mimirhi yi famba hi tindlela teto yi kongoma a Zimbabwe se bazi ra kona na mina ni ri vonile vhele just a ni nge vulavuli ku ri i swi swa ntiyiso kumbe a hi swi swa ntiyiso mara ku ya hi leswi swi tisaka swona na leswi swi vonaka ka ti-social media va vulavula tano ni vone tiphilisi tin'wana ta ku talisa swin'wana ta ku chavisa ngopfu so ti rhwaliwe hi bazi sweswo taniya se inkomo Brapet rixile mhaka ya vanhu ve le handle mi nge yi solve South Africa vanhu lava se va nghenile la tikweni lexi nga xona hi ta qina hi fana na vanhu lava ve le Rwanda na Congo loko lava ve le Rwanda va ya lwela tiko leriya va ku hi le misaveni ya vona va hlapfa va nghenile la tikweni boti mi nge va solve is unsolved problem hambi ku ri wona maphorisa va endla mali hi va hlapfa because loko u khomiwa u humesa 1.5 u huma so loko maphorisa mambirhi veneni ma khoma vanhu va yi 10 va endla ti 1.5 tingani tiko ri borile hosi ve nge humi loko va humesa vo to hi bala I'm telling you Mixer, machava ka bon. No, ibola bulele ranjaro bata e bar. maphorisa mambirhi veneni ma khoma vanhu va yi 10 va endla ti 1.5 tingani tiko ri borile hosi ve nge humi loko va humesa vo to hi bala I'm telling you Ay, come mo da tibeleta se ba ora ya come na ru kamgana lo na FM ai tshone loyi. Avuxeni muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene FM xitichi xa hina xo tshembeka Swanganyi Wilson Kadinga mina mavonelo ma mina I ku vona va hlampfa va lava loko va ta ka titliliniki ta hina kumbe ka swibedhlele va fane va hakela mali ya laveka ku hi ta kota ku pfuna ka revenue ya tiko va nga tshunguriwi a va tshunguriwi hi mali hayi ku va nga tshunguriwi a va tshunguriwi hi mali Oh, va nga tshunguriwi a va tshunguriwi yena hayi ku va nga tshunguriwi a va nga tshunguriwi mahala yeah okay na mungu twili kurukumba lo raiba vera okay solveke magari Brapet rixile mhaka ya vanhu ve le handle mi nge yi solve South Africa vanhu lava se va nghenile la tikweni lexi nga xona hi ta qina hi fana na vanhu lava ve le Rwanda na Congo loko lava ve le Rwanda va ya lwela tiko leriya va ku hi le misaveni ya vona va hlapfa va nghenile la tikweni boti mi nge va solve is unsolved problem hambi ku ri wona maphorisa va endla mali hi va hlapfa because loko u khomiwa u humesa 1.5 u huma so loko maphorisa mambirhi veneni ma khoma vanhu va yi 10 va endla ti 1.5 tingani tiko ri borile hosi ve nge humi loko va humesa vo to hi bala I'm telling you Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 nokona ku ya Afrika vulavula ka Munghana Lonene FM ba komba ndlela a hi ku tumingisela mina ntera namuntlha la ka riqingho leri va ha ri ku tirhana na rona loko va hetini nta ku byela kambe sweswi a hi fika hi famba hi 0657443911 kandziyisa rito ivo ni byela ku timhaka I tingani loko wa ku pfulela xiyanimoya mina ni twe nkulukumba loyi Brapet rixile mhaka ya vanhu ve le handle mi nge yi solve South Africa vanhu lava se va nghenile la tikweni lexi nga xona hi ta qina hi fana na vanhu lava ve le Rwanda na Congo loko lava ve le Rwanda va ya lwela tiko leriya va ku hi le misaveni ya vona va hlapfa va nghenile la tikweni boti mi nge va solve is unsolved problem hambi ku ri wona maphorisa va endla mali hi va hlapfa because loko u khomiwa u humesa 1.5 u huma so loko maphorisa mambirhi veneni ma khoma vanhu va yi 10
va endla ti 1.5 tingani tiko ri borile hosi ve nge he humi loko va humesa vo to hi balava. I'm telling you. Minjhani Botpet na vayingiseri ya mhaka leyi endliwaka hi Operation Dudula mina ni vona yi ri kahle ngopfu hi mhaka ya ku mfumo wa hina swi tikomba ku fike ku nghenelela swin'wana la kambe hayi ta swi lulamisi ku endlela ku yini ku endlela ku hi kota ku ya mahlweni hi ku tisela mhaka kumbe hungu hi tlhelo rero a hi langutela ku va u ta kota ku twa rona hi ndlela leyi ni khomeni mingisero me ku va hi nga koti ku va hi teka riqingho rero kambe sweswi ni ta va ni kha ni ku tlangela ti-voice note leti nga ni rhumela leswaku hi ta kota ku twa ku tlhelo ra wehe ra mhaka ri ri yini a hi sunguriseni nkulukumba loyi hi twa ku yi ri yini. a wu koti ku kongoma mhaka like loko va vona ku na problem instead ya ku va yi attenda va yi solver vo miyela va khondla mavoko then vanhu lava nga hala hansi vaakatiko hi vona va filaku pressure hi mhaka ku se ku xeriwa etitliliniki na swibedhlele na vanhu vo huma hi le handle hi ku ndzi ni vutisa wun'wana wa muongori a ku Lethembisa hospital hi siku ku velekiwa more than 50 wa vanhu ene lava kumaka vana ngopfu hi vona va lava ku ta hi le handle so ma swi vona ku a swi tshamisekangi sweswo khesile ya sweswo vuxokoxoko bya hlupha hikuva ni maveriveri hina hi lavi swa maveriveri hina hi lava ku twa matitwele ya wehe hi mhaka leyiwani yi endliwaku hi va Operation Dudula mi nga rivali ku ku na nawu la tikweni leri a wo pfuka nampundzu hlongola vanhu ku swi nge te tluka swiku swa ku na nawu. Khalanga rixini mani hayi mina no vona xivutiso mani kahle kahle swi tsandza yini ku tiko lera hina leri ri fana matiko man'wana ma Afrika mina Khalanga ni tirha tindhawu ta ku hambana ka matiko ya le handle ndzi ni va na xiyimo ni ka tiko ra le handle ro fana ra le Egypt fana ni ya concert hayi vanhu lava streetly ngopfu so swi komba kahle ku matiko laman'wana ma le handle ma na control over swa vona hina hi hluleka hi yini a hi fa hi nga fiki ni le ka xiyimo xa Dudula a ku fanele ku endliwa swilo hi ndlela ku va ku politiki se yi tirha na la swi nga fanelangi hi kona ku ri vanhu va le ku affectekeni ka tlhelo ra mali ya xibalo bona a xi va affect hi ku a va xi hakeli xibalo xo xexo xin'wana na xin'wana va endleriwa mahala sa ni ta ku Dudula chuveka ni yima na n'wina exikalavini. Mi pfukile Botpet na vahumelerisi vanhu matiko ya le handle a va fambi ku ya hi mina Operation Dudula endla swilo swa ku saseka ngopfu a va fambi swa swi endlaku swibedhlele namuntlha wa vabya mundzuku vabya swin'wana rini vabya swin'wana va tlhela ku teka treatment ya hina na South Africa mukusa Mozambique ni tshame ni famba na van'wani va ku vomuka hi minkarhi ya ma-Good Friday va khandziya kusuka Khonuku va ya a Phalaborwa va ku va lava ku khandziya toti va fika a Beitbridge va muka va ta chekasi ri tele hi maphilisi ni hlamela ku maphilisi ya ku tata chekasi va ma kuma ku nambi hina laha titliliniki a hi ma kuma n'we va ri ya herini yan'wana ya njhani a va muku Botpet va hi onhela tiko vanhu lava va nga pfuniwi. Kambe milawu a yi vuli swona ina n'we kahle swi vula ku milawu leyi i mani a nga veka milawu leyi u nga ri n'we vinyi va yi wa mi yi lava ni vula ku n'we yi nga kwa tikweni ra n'we i nga ri wa mi yi lava i mani a nga yi veka hi ku loko ku ri ku a mi yi lava a mi ta swi twisisa ku yi ri yini milawu leyi hi ku va Operation Dudula ku ya hi vona va nga va kha va endla swa kahle ku ya hi n'we kambe nawu a wu vuli swona ni vula lowa kwa kaya ma hi vomhaka kona a hi tweneni laha Botpet hayi vanhu lava Zimbabwe va nghenini la South Africa ka tika va ti lawula mina i vile no ti byela ku ni la ku ya joyina yona Operation Dudula ku ri hi try ku tisirhelela la tikweni vanhu lava nghene hi xidomu va ti byele ku layile ka vona hi vona
ene va ri hi nge va endli nchumu ene va ri ve nge fambi xa antswa ku ri hi tala hi joyina yona operation dudula hi lwela tiko leri na cancer i Willie Balaz la Soshanguve block eChichi. Khalanga hayi impela ni vona mi ngiserilwewa ku abatshunguriwa bana abatshunguriwa mara abatshunguriwa imali ukuze u ta nga khoma nkwasi which means u khome mali nakona mali yi nga hakeriwi akhoneni yi fanele ya straight the reception or ka cashier ya kwalaya a xibedhlele va tshunguriwa mali leswin'wana a hi nge he swi koti mina lowu ni vulavulaka eKhalangani ke ni nga fonela hi DSTV yi ku DSTV ya mina ya khale se ni fanele a ni lava ku cinca na kuma ku mina a ni se tshama ni xava na DSTV Khalanga ni ke na nga lahla pasi 2009 loko va tekini vanhu valava ve le ku tirheni ve le ku ri tirhiseni pasi ra mina inkomu nkandziyiso luwani wu tekela leswi hi ntolovelo wa kona ni nga ta wu yisa moyeni kambe a hi wu tekela leswaku a ringetani ku hi tekela nyana nhlokweni ka mi hi teka nyana serious ni vula ku loko n'we hin'we mi nga phela a hi lo mi fonela kumbe yini hin'we mi nga kandziyisa rito mara mi kandziyisa rito mi kha mi endla leswi a nge he swi koti mi kha mi pfa mi mina lowu ni vulavulaka eKhalangani ke ni nga fonela hi DSTV yi ku DSTV ya mina ya khale se ni fanele a ni lava ku cinca na kuma ku mina a ni se Mangutu i kavanyeteki mara hi yanga le ku recordeni i tlha hi rhumela sweswo loko a jikita ku no ti voice note ta hina ti tlangiwa a nga vulanga vito ku ye mani nkulukumbelo hi kota ku n'wi twa kahle ku yi mani i mani a nga vulanga Khalanga hayi impela ni vona mi ngiserilwewa ku a nga vulanga a hi swona va ka hina no a hi swona hikuva hi n'we mi kandziyisaka loko mi kha mi kandziyisa a mi fanele n'wini ku va n'wehe mi hi xiximaka mi teka swilo swo twala swi twala ku mi ti nyike nkarhi wa ku se ma kandziyisa mi ta kota ku rhumela hina hi ndlela hayi ku rhumela mufamufamo ko sa siku rin'wana mi rhumela hi nga tisa yini xano kahle leswi ni kha ni vula so hi Khalanga hileswaku loko ma swisisi swi ya kwalano phela a kona va ka hina na i tisekandi nga ri tingani yi va awara ya n'we kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku nga ri khale ntirho hi ta va hi kha hi twa ku mahungu ma ri yini kusuka kwalano hi ta bula na Dr. Chabalala i huma ka operation Dudula ta byela ku kokwalaho ka yini va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona ivi kusuka kwalano hi bula na Mohale kusuka kwalano loko tanihi sweswi ni nga vula ku loko swi famba ku ya hi laha hi nga kunguhata kona hi bula na Premier Dr. Poppy Ramathuba hinkwaswo sweswo kwa ha ri ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ka nongonoko Afrika wa vulavula va ri SABC Sport yi ku tisela Chasing the Sun leyi documentary ya ntlhanu wa swiphemu ya gondo ra xipano xa rugby xa Springbok leyi nga ta andlala ya kusuka lomu xipano xi sungulaka kona ku fika laha xi nga va nghwazi ya matiko ya misava hi 2019 va documentary leyi ta sungula ku haxiwa twi hi siku ra 13 Mawuwani ku nga n'hweti yo yaleyi hi hafu ku bila awara ya nkombo na madyambu ka SABC 2 va nge ri hlalela documentary leyi sonto un'wana na un'wana ku ta twa hi xitalo matimu lawa u nga tlhela u kota ku vona swiphemu hinkwaswo swa documentary eka app ya SABC Plus nkarhi wihi kumbe wihi hinkwako lomu u va ku u ri kona leswi i mahala u nga kayeli documentary ya Chasing the Sun sonto lowu hi hafu ku bila awara ya nkombo na madyambu eka SABC 2 va na xiphemu xa matimu loko hi tinyungubyisa hi vuhaxi lebyi byo hlawuleka a hi twaneni mahungu ya misava ya awara yan'we hi nomo wa sese Lilian Hlavangwana ukayelele eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va bizi va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi bizi ri Mandela a nga lwelangi hina u lwele maforini ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela kambe na n'wina ma hoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani a ni hoxi okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi busese a va ni suse mina ka Mandela yoloyo
Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela i maforena lava va ganyaka lava va giyaka la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaka va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri ku xavisa vanhu matiri mara va ke se Mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Ya, hai mate vai ani presa kona swi twa mitshamini mina ni ri ni ta twa va yingiseri va kha va vulavula kasi ani presa kona hi la ni komele mingiselo wa mina ku na swin'wana swi fambanga kahle la kumbe la sister yima ni lunghisa hi ndlela leyi loko na ha lunghisa leswi yima ni hundza hi la rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Minjhani Bothphethe? Mhaka leyi ya vahlampfa ya tika mani. Lo xikombiso xi kona xibedhlele xa Helen Joseph xi tele hi vanhu va le handle hi lela ro va tivusa ene va tekeriwa nhlokweni ku ri swa vava mani a swo la munhu nkarhi wun'wana a swi hleketa ene nkarhi wun'wana swi vava loko swi fika ku mi kuma ku nkarhi wun'wanyana xibedhlele xi tele hi vona vanhu lava humaka la South Africa va tshame mabenceni va hava mibedo mara munhu wo huma handle i le ku tshunguriweni mahala a tlha a tivusa hi ku rhandza wa lexi a nga ta byeriwa xona a nga hakelanga nchumu yo hina hi vona mihlolo mani hina ho swi vona hi matihlo mani swa vava swa tika munhu a famba kume na medication leyo talo yo ka nga humesangiki na mali mara ni na n'wana mu humesi mali na kasi swi swi ndisa ku yini kunene yimani ya ka Dr. Chabalala kusuka aka Operation Dudula hi to mchavi va ri yini kahle la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona mchavi khalanga mpfukini na vayingiseri va Munghana Lonene FM kusuka hinkwako laha va nga kona hi pfukile mchavi vana khensa swinene loko mi bela riqingho loko mi ti nyike nkarhi wa ku va hi mi bela riqingho mi ta kota ku hi hlamusela ku kahle n'wina Operation Dudula mi dyisa mbiti ku endleka yini kahle ku khensa hina khalanga a hi se tshama hi dyisa munhu mbiti khalanga lexi xi nga kona hina aka Operation Dudula hi nga ku xi endleni a tikweni kumbe a tindhawini to hambanahambana la Afrika-Dzonga i ku vona ku yin'wana ya milawu ya tiko leriwani leyi ku vulavulaka yona ku yin'wana ya milawu ya kahle swinene emisaveni hinkwayo ya landzeleriwa ku katsa na nawu wa ku lawula vahlampfa yimani ni vula ku na vanhu vo tala lava ehleketaka kumbe va nga na mavonelo ya ku Operation Dudula yi na rivengo aka vahlampfa ngopfungopfu vahlampfa va Afrika yimani ni swi kaneta ni vula ku a hi swona sweswo mhaka leyi nga kona hina aka Operation Dudula ku i huma a China i huma a America i huma a Angola i huma Zimbabwe kumbe Mozambique kumbe Swaziland na Lesotho i fanele ku va u ta le Afrika-Dzonga i ta hi milawu xo sungula loko ta aka timhaka leti ti nga ku pfumeleni namuntlha sweswi ku nga timhaka ta swa rihanyo a hi yenene aka section 27 leyi nga 27 ya vumbiwa rona leri vulavulaka rona ka Republic ra Afrika-Dzonga yi kombisa ku vanhu lava fanele va kuma vukorhokeri aka bya mani na mani aka swibedhlele na titliliniki ta mfumo hi va mani xo sungula i vaaki va Afrika-Dzonga ku va i ri muaki wa Afrika-Dzonga hi ku tivisa ku yini u ta fanela u va na pasi leri ri vitaniwaka smart card kumbe xikhadana lexi nga koxa masiku lawa loko u nga ri na xona sweswo swi vula ku wa ha ri na leriya ra khale ri vitaniwaka green barcoded ID ku nga ri bompass loko ya mativa mjavi ni mi twa kahle sweswo mi swi vulaka ni mi twa kahle na milawu leyi mi yi tshaka ni mi twa kahle doctor kambe xiphiqo xa lexi nga koka van'wana i ku a hi ntirho wa n'wina ku na vanhu lava tirhaka sweswo ku na maphorisa lava tirhaka sweswo ku na va immigration lava tirhaka sweswo hikokwalaho ka yini n'wehe mi teka nawu mu veka mavokweni ya n'wehe
Khalanga, section 152 dana makume ntlhanu mbirhi na dana makume ntlhanu nkaye ti kombisa ku vaaki va tiko leriwani ra Afrika-Dzonga va na rona lunghelo ra ku loko va vona swilo swi nga fambi kahle va ti lulamisa ku va kota ku lwa na swilo leswi swi nga vonaka swi bihile etikweni ra vona. A ni tiko leri ra hina hinkwenu, so tanihi ku va ri tiko ra hina hi na rona lunghelo ra ku yima loko swilo swi vona swi nga fambi kahle hi endla swo endla etikweni ra hina. na mitwa mi la lunghelo kambe hikokwalaho phela sweswiwani loko sweswi vula ku yini mi pfumala ntshembo eka maphorisa eka ndhawu ya xikaya mi fike njhani kwalano? Hi ti 28 ta June Khalanga a hi ri a Rosettenville ka yin'wana ya ti-operations ta hina tanihi Operation Dudula. Maphorisa lama mi nga rhanga hi vona loko mi sungula haleni mi kombise ku hi pfumele ku tshemba ka maphorisa ni tiyise ku maphorisa ma Afrika-Dzonga hi xitalo xa vona a va tshamisekangi. Wun'wana wa phorisa loko a ri karhi a vulavula na president wa hina loko hi ri a Rosettenville u kombise kahle ku yena hava xiphiqo na vahlapfa lava va nga la tikweni leriwani hambi va le nawini hambi va le nawini i hava xiphiqo. Se hina hi ri Operation Dudula hi na xiphiqo na vaaki na vahlapfa lava nga riki anawini etikweni ra Afrika-Dzonga. I ntiyiso mina xiphiqo kambe ndlela leyi mi yi tirhisaka hi yona ke hi ku na yo i ku tlula nawu hi ku se n'wi mi teka nawu mi wu veka mavokweni ya n'wina. Nawu lowu ni nga wu kombisa le henhla Khalanga wa 152 na 159 leyi kombaka ku vaaki va tiko leriwani va nga hlangana va hlohletelana ku endla swa leswi swi nga lulama etikweni ra vona. Hi wona hi nga ku tirhiseni ka wona sweswi. Ivi hi ya ehenhla hi karhi hi tirhisana nawu lowuya wa rihanyo wu kombisa ku i va mani lava fanele va kuma vukorhokeri bya mfumo eswibedhlele swa mfumo ni titliliniki ta mfumo. A hi khale ngopfu mi ri khoto mi ri khoto doctor. Mi yisiwe khoto hi swiyenge swo hambanahambana leswi swi komba ku ngeti n'wina va mi vitana yini kambe hi rito leri ra Xinghezi vigilante group. A hi khale ngopfu mi ri khoto mi lava ku tlhelela. Hi na problem ya ku ya a khoto Khalanga. Tikhoto letiwani i ta Afrika-Dzonga. Khoto leyi nga ya Afrika-Dzonga hi langutele ku yi ta yima hi ndlela leyi nga fanela ku sirhelela ma-Afrika-Dzonga na vumbiwa ra Afrika-Dzonga ku nga ri ku sirhelela vanhu njhe hikuva tanihi ma-Afrika-Dzonga ni ta fanela ku sirheleliwa hi huvu hikwalaho ka ku mina ni endla leswi nga ri ki anawini. Leswi ni nga kombisa swona laha na ha kombisa ku hi le henhla ka nawu Khalanga a ku hava nchumu lowu u endlaka u nga handle ka nawu. Loko a hi endla nchumu lowu nga handle ka nawu a hi ta vulavula president wa hina a khomiwile namuntlha. A hi ta vulavula mina ni vulavulaka haleni ni ri a khotsweni namuntlha hikuva mi tlule nawu a ni loko munhu a tlula nawu wa le Afrika-Dzonga i yisiwa khotsweni Khalanga ivi a yisiwa tihubyeni ta milawu loko tihubu ta milawu ti n'wi vona nandzu a ya pfaleriwa. Vumbiwa bya Afrika-Dzonga loko se za ku pfaleliwa munhu loko se pfaleliwa munhu swi vula ku a ku na nawu lowu nga tluriwa etikweni leri Afrika-Dzonga. Mi kombise swin'wanyana hi mitlawatlawa leyi yi nga yimelaka va tivitanaka vayimeri va timfanelo ta ximunhu a Afrika-Dzonga. Ni mani vula ku a vo yimela timfanelo ta ximunhu a Afrika-Dzonga va yimela timfanelo ta vahlapfa lava va nga riki anawini. Xo sungula loko i nghena etikweni i nga ri nawini automatically a wu fanele se i va i khomiwile hi vulavula hi munhu yaloye a ri a khotsweni kun'wanyani loko ku ri ku i munhu loyi a nga khoma lexi ya va xi vitanaka Islam i munhu yaloye swi vula ku i chave makhombo etikweni ra yena ku nga va ku ri na nyimpi kumbe swin'wanyana. So munhu yaloye hi langutele ku a fanele a ri enkambeni kun'wanyana kusuhi na bodara ya ka vona a pfaleliwe kona a kuma vukorhokeri bya UN ku nga ri vukorhokeri bya xibalo xa ma-Afrika-Dzonga Khalanga. Vumbiwa byi ku Afrika-Dzonga i ra vanhu hinkwavo lava hanyaka eka rona lava nga nawini Khalanga. ku na ku hava langutani vumbiwa Khalanga vumbiwa i nawu phela vumbiwa hi vulavula hi nawu loyi vulavula ku wo sweswi wo nga vumbiwa Khalanga. Ni ale ni vula ku preamble ya vumbiwa a yi nghenisa by law yi te tiko ra Afrika-Dzonga i ra vanhu hinkwavo lava nga kwala tikweni lava hanyaka ka rona. Nawu wa 13 wa vahlapfa Khalanga wu ri loko munhu a lava ku tata hale Afrika-Dzonga munhu loyiwa i langutelo xo sungula i languteliwa ku a fanele a va na xitifiketi lexi n'wi tiyisisaka ku hale Afrika-Dzonga u ta ya tshama ka mani a endlisa ku yini tlhela xi tiyisisa rihanyo ra yena ku loko munhu loyiwani o tshuka a khomiwe hi mukhuhlwani a tshuka a vabyini siku rin'wanyana i ta ya kwini ku kuma vukorhokeri bya swa rihanyo.
tlhandla tambirhi kona kwale ka henhla ka nawu lowu wa 27 khalanga wu kombisa kahle ku i va mani vanhu lava nga na lunghelo ra ku kuma rihanyo vukorhokeri bya rihanyo etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. One i vaaki va Afrika-Dzonga a na hlamusela sweswo. Xa vumbirhi i vaaki lava nga anawini Afrika-Dzonga swi vula ku vanhu lavawani nga va ku vanhu lava nga khoma tiphemiti leti ti hlamusela ku va tele ku ta endla yini hale ndzeni ka tiko. Mara loko ku ri ku va munhu Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ele ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi twi ku hi hetisa njhani na Mchavi la a va kombisa timhaka ta loko riqingho leriya ri vuya ri va kavanyeta kambe yimani hi twa ku vona va ri yini loko hi kha hi vulavula hi hetisela na Mchavi kana mina ni kha ni ala na mina ni ku hayi ku ya hi nawu wa tiko leriwani munhu i fanele a va ku na vanhu lava va tirhaka swoswo leswo ma hi vona mhaka ko se a ni tivi ku n'we mi ri yini ka mhaka yeleyo hi ku hi laha ni hleketaka ku na hina tanihi tiko a hi fanele hi swi languta swoswoleswo ku ya emahlweni. Se ni ta bula na vona Mchavi la hi hetisa hungu ra hina hi ndlela yoleyo no lava ku va hetisa ku ve ra va se khomiwa hi ndlela yaleyo se ni lava ku ta twa ku vo va ri yini. Mchavi ni khomeleni riqingho leriya ri vuye ri hi tsema kambe a hi yiseni mahlweni hi hetise mi ta yisa mahlweni hi ndlela leyi ku fika rini hi ku ongeti ku na ku chava ka ku mi teka nawu mu veka mavokeni ya n'wina Mchavi ya swi tikomba ku ri na xiphiqonyana xa vuhlanganisi kambe nga ri sweswi swa lunga. Mchavi a hi hetiseli Mchavi mi ta va mi va twile leswi a va kha va vulavula ha swoho a hi ringeteni ro hetisela. Mchavi a hi boti ya network lexi xiyimo preamble yi vula tani yi ri Afrika-Dzonga i ra vanhu hinkwavo lava hanyaka ka rona n'wina mi kombisile laha mi nga yima koho mi vona onge tipfhumba lera n'wehe leri ri ta helela kwihi ri ta hetelela ri ololoxile xiphiqo lexi xi nga koho ku ya hi leswi n'we mi swi vonisaka swona. a hi pfumeleni Mchavi swa ala khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya i ku engeta mi ngi se ri khomeni ku va hi nga hetisisanga xiswona leswi a hi lave ku hetisa xiswo hi ndlela yeleyo kambe ku komisa hi leswi va vulavula ha swoho hi ndlela yeleyo 08 ku ya mahlweni khomeli swi le kule ngopfu na hina leswi ku na lava tirhanaka na swona twi ve le ku tirheni sweswi ni vulavulaka va le ku yena hala na tihovorolo va ya hala na swipana bya xiyimo xa le henhla naswona hi ku tiyisela leswi u nga swi tolovela eka ni rhumeriwe video yin'wana yo vava swinene video leyi ni nga rhumeriwa yona ya vava swinene ya mfana wun'wana hi ndlela yeleyo se a ni tivi ku xiphiqo ku nga va ku ri yini ku yisa mahlweni ni rhumeriwe yona ve ri nkulukumba wa kona i wa le ya ve ri na mhlava cross video ni nge vuli vito ra yena kambe vavisiwile swinene munhu loyi se hi vaaki va tekaku nawu va wu veka mavokweni ya voho a ni swi tivi ntungulu wa ku teka kuma statement la xi huma ka Brigadier Donald Mdluli va suka ka bombela leyi ku na va ehleketeleriwa vanharhu lava va nga va hehliwaku hi ku dlaya mukhanselara PR councillor wa le Mkhonto ati va hetelele va hehliwa hi ndlela yaleyo
va ehleketeleriwa valavo hi ndlela leyi amkhondo hi leyi khale a va ku hi le arbitrative hi ndlela yo leyo kambe ke ni tshemba ku mhaka yo yisa ku yini amahlweni kambe ke sweswi a hi twenini van'wana lava nga rhumela ti-voice note loko la ku ya vulavula na Premier Dr. Phophi Ramathuba. Botipet na nhlekani loko botulo a vula ku ri va to hiba vahlampfa u vulavula ntiyiso sweswi nhlekani lowu a ni ri laha Swazini hala Thembisa maphorisa vo tsutsuma na swiphaza vo tsutsuma maphorisa ni byeleni Botipet loko maphorisa va ka va nghena swiphazeni swa 20 va ka va teka 100 rand va dividelana va ri vambirhi ndzeni ka vhene a swiphazeni Botipet swiphaza swa 20 hi 100 rand na cold drink i mali muni hi siku kwalano i mali muni hi vhiki hi nga ha vuli lavo xavisela mistrateni vo xavisa miroho tiko leri Botipet ri borile hi chava no vula ho langutisa sweswi a ni kun'wana xupeni Botipet u lo fika humesa mali ya ku lava airtime you are my friend you are here because of me se Botipet hinkwaswo borile tiko leri borile a kota mpfula yi ri ku kula hinkwaro Botipet tiko leri loko yi ri ku kula hinkwaro ivi ri sungula hansi swi nga antswa sweswo tiko leri borile Botipet boti loyi a nge bata hi ba vulavula ntiyiso loko mi ya tithekisini hi vahlampfa loko mi ya lomu tithekisi rank hi vahlampfa loko mi ya lomu maxopeni ya lamakula lava xavisaka kona hi vahlampfa loko mi jikajika vo Ivory vo Swazini vo Ivory 2 vo Phumuloni hi vahlampfa n'wini mi ku mi la ku hluveriwa huku i vo mani va xavisaka tihuku to hluviwa hi vahlampfa siku ra kahle Botipet mi yingiserile kusuka kwahala a tsho kwala kwini a tsho hi kwihi ka hi la kwihi kwala mi nga yingisela mi ri kona hi mi ri kusuka kwini hala a tsho inhlekani Botipet a hi maveriveri lama mi yingiseliwanga mavulavula ya ku tswariwa ka vana i ntiyiso i kona n'wana le Nigeria nga swi hlamusela ku a South Africa a khomeki kahle ngopfu i bebule vana va yena vanharhu nakona hi C-section Botipet yi ringana kumbe kwalaho ka ma 150,000 loko vi swibedhlele swo ka swi nga swa mfumo hi medical aid se loko mi swi vonisa sweswo swa tikomba ku loko swi kota ku swi endliwa ka government munhu a kota ku tsatswala vana va ri vambirhi swi vula ku va tshamiseke kahle la tikweni kuve n'wansati loyi a nga tshama na swi vulavula ku i tlule border nghena hale South Africa kusuka Mozambique a tirha ku ta bebula tlhatlhela ma swi vona ku na swona a hi swona a swi tshamisekangi ya xiyimo xo tika xo hi ndlela yaleyo i yin'wana ya timhaka leti ti nga kona xiphiqo lexi xa vuhlanganisi lexi hi nge le ku hlanganeni na xona laha tirhane na xona xa hi kavanyeta xi endla leswaku swi nga olovi na ku hi ya sungula ku bula na Premier Dr. Phophi Ramathuba a hi lava ku ta twa ku xana ka riendzo ra vona va fambe njhani ku ya vona ka tin'wana ta ti-project leti va nga kuma ku a ti le ku heleni xa vumbirhi lexi a hi lava ku vulavula na vona ha xo i timhaka ta matitwele ya vona hi tlhelo ra timhaka ta ngoma hi ndlela yeleyo so tilayini leti a ti le ku tirheni ti hi kavanyeta ku va hi bula na vona se a ni swi tivi ku hi huma njhani muhumelerisi wa mi le ku pandeni nhloko sweswi ku se leswi se va nga layinini hi ndlisako yini hi ndlela yaleyo ku ntshemba ku na vo va bakanyele tlhelo swin'wana va ku hi ta va hi ri ka Munghana Lonene FM hi ta va hi kha hi vulavula hi mhaka leyi khumbaku leswi na leswiya hi ta ringeta tlhelo rin'wana ra ku kumbexana hi nga va kuma hi rona loko ro lunga hi ta tirhisa rona loko ro ala hayi hi ta pfumela ku swi hi tsandzile ku va hi bula na vona hi ndlela yaleyo Premier kambe sweswi a hi sunguleni hi ya twa nhlokomhaka ta mahungu ta awara ya mbirhi ku ta timise ku yini mahungu yalawo ivi kusuka ta vuya yisa mahlweni hi ndlela yaleyo loko hi yisa mahlweni hi ta va kha hi ringeta ku bula na Premier ivi hi twa ku hi nga kota ku va hi bula na vona hi twa ku va fambise ku yini hi ndlela yaleyo okay ni pfumeleleni ya le ku nga na Cecily Hlabangwani hi twa ku va ri yini vona Cecily nhlekani
mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya yameli etlhelo ro karhi. sweswo mingisero mgana lona FM ha ri ku ringeteni ku tihlanganisa na Sesilili la hi twa ku va ri yini loko swi ta ka timhaka ta tinhlokomhaka ta mahungu ya misava awara ya mbirhi hi ndlela yoleyo loko swi koteka hi ta kota ku va hi hlangana na Premier. Loko swi nga koteki hi ta vula ku hayi a swi kotekangi hikokwalaho ka swiphiqo swoleswo hi ndlela yoleyo. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. Hi nga vula leswaku loko hi langutisa tinhlayo tinharhu leti vulaka unemployment a wana mintirho ti kumeka ti ri henhla ku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi koti ku tumbuluxa mintirho. And then ingeti iku mina ni khalanga ni fanele ku nyikiwa project leyiwani because mina ni huma la ni son of the soil i nga ri na swona swikili swa koho. A ku na munhu loyi a fanele ku tsana xibamu a tshama getini a chuhisa vanhu lava fanele ku va endla mintirho. Ku hambana ka swibedhlele swa mfumo na swibedhlele swo swin'wana leswaku exibedhlele xa mfumo u nge tlherisiwi hikuva u nga ri na mali. Na loko u kuma ku vanhu va nyikiwa chance ya ku endla ti-arrangement a va honor those arrangements because nkarhi wun'wana swi nga fika le mahlweni swi tika cost na varhangeri va swibedhlele na va na vutihlamuleri bya ku koleka xuma leyi. Hikokwalaho ka yini va nga hlongoriwi kunene Premier? Ni vula ku va onhini swi kumekile ku va onhini hlongolani hikokwalaho ka yini? Sweswo mingisero mugana lona FM languta nkarhi i 24 timinete ntsena ku bile awara hi ndlela leyiwani hi twa ku hi nga kota ku bula na Premier hi te hi la ku bula na vona hi timbirhi ya ku sungula i rendo ra vona leri va nga endla tolo ra ku va va languta tin'wana ta ti-project leti va nge a ti helanga xana loko ti nga helanga ku endleka yini xivangelo i yini ku ta yisiwa ku yini mahlweni xa vumbirhi lexi hi lava ku vulavula na vona ya xo i timhaka ta ngoma a hi ringeteni hi twa ku hi nga kota ku va kuma hi ndlela leyi hi nga tirhisa yona la Premier nhlekani yi mamukeleli ka Munghana Lonene FM. I nhlekani khalanga na vayingiseli hinkwavo a mi xeweta tolo Premier a mi ri ku mi vone yini Premier? Khalanga na vayingiseli a hi yele ka pati leri ri nga duma swinene pati ra le a Skhosana van'wani vo tala manitwa kahle Khalanga? Ni mi twa kahle ngopfu Premier kahle swinene. Ya i pati ra le Greater Letaba municipality pati leriya ri nga sungula ni nga ku le ndzhaku hi 2017 sweswiwani ri nga si fika ku ri hela pati ra kona ri includa loko hi tirhisa leswi va swi tirhisaka lava va ti-public works ku ri i D15 D3150 D3232 hikwalaho a hi ri kona ku languta ku kasi problem i ku ri hi lunghisa problem leyiwani. Se mi kume ku xiphiqo yini Premier? Khalanga na vayingiseli problem yi le ka hina hi ri mfumo patu leriwani ri fana a ri implementing agent ya kona i road nga swi endla ku va plana kahle va kombisa ku patu ri ta teka 4 years malembe ya mune va appointa ku ni hleketa ku hi analysis conclusion i ku service wa pointa loyi hi budget clear ya 400 million a hi munhu wa ku va na vukotikoti. That is why mi kuma ku a nga swi kotangi na ku implementa i lave un'wana ku ri a ta a implementa and ma swi vona ku ri loko i ku i ta xava jacket leyiwani hi 10 rand and wena u koti ku ri endla jacket leri mina ni ku hakela 10 rand
a wu koti ku ri yena I lava wun'wani tailor wun'wanyani loyi a swi kotaka tailor luya a nge swi koti ku yi endla hi 10 rand baji leri kumbexana ri lava 20 rand already wena ka mina I quoted 10 rand so that is why mi vona ku hambi even if loyiwani a nga ta a sungula ku yi endla loyi a ri na vutikoti problem yi ta va ku budget there's no way I ta va enough because main contract so I xilo xo sungula ene ni vulavula mi nga va mi ni twile tolo a ni vulavula ku loko hi appointa contract hi fanele ku appointa vanhu va ku va na vutikoti bona hi bona va tarayaku va lava va khalanga the up and coming va va trainer va va under bona se hina hi endla opposite hi famba hi vanhu hambi ku maybe nga tirhisana na vona and vanhu va vona va nga ri na vutikoti va ya va lava vanhu va ku va na vutikoti vanhu va ku va na vutikoti leswi ta costa timali ta yini na yini se hi sweswo hi nga swi kuma xo sungula mina ni vona ku nga ku ve na problem kwalayo mara leyiwani ni ta yi confirma hi mhaka ya ku hi sungule forensic so forensic yona yi ta kota ku yi byela xa vumbirhi ka hina ka RAL ti-project manager ta hina a ti vangi na commitment leyi a va faneleke ku ri va va na yona khalanga mani twa na hambi ni ri ka rihanyo a ni mi byela ku ni mi hlamusela ku loko mi ri mi lava xibedhlele xa Khensani xi va yini xi va na yini xi nga va na ti-building hinkwato leti mi ti lavaka mara loko if a xi na vatirhi va timbilu to basa va ku va na ku commitment va kota ku yini hi nge swi koti ku swi fikelela mina ni tshemba ku ka ti-project managers leta hina hi ri RAL a va ngi na mbilu ya ku twisisa wu lava ku vona patu leri ri hela njhani why ni vulavula sweswo khalanga I patu leri hi ri mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo hi vitane na president ku kombisa ku a ku ri na president ku va na premier ku va na minister ku va na MEC na timera hinkwato hi kombisa vaakatiko ku ri patu leriwani in the next 3 weeks ri ta va na loko va fanele ku ri va endla inspection hi fika hi ku lawani mi nga jika kwala va vona la hi lavaka ku va vona kona ene na swi tiva sweswo hambi loko a ni endla ti-oversight ni byela MEC loyi wa rihanyo ku ri loko endla ti-oversight a xibedhlele I nga yingiseli CEO I ta lava ku yisa laha a lava ku wena wu vona I ya opposite loko a ku 10 na so wena I 10 na so I ta kota ku vona swilo ku ri swi njhani se commitment a yi kona hambi mo hi hembela hina hi ri ti-politician ntiyiso wu ta humelela vona wa humelela sweswiwani ene damage leyi hi nga yi endla ka image ya mfumo ka image ya office ya president na mina sweswiwani na nyuma a ku ni ta va face njhani the other day va lava report ya patu leriya se mi fanele ku tiva ku president fanele ku va ni nyika report ya mantiso ene hi nga hembeli vaakatiko vaakatiko va le Askusese a Mureveng hi mi hemberile a hi mi khomangi kahle hi patu leri mara I ri ni kombisa khalanga hi kote ku va na ti-solution ma vona mina loko ni ku a hi byeli ntiyiso hi endla correct diagnosis ya problem that is when hi ta kota ku ta na solution se solution ya hina I ku in the next 4 weeks va fanela ku ri vuxaka bya vona na ti-contractor leti ti nga kona va byi herisa laha if un'wana I fanele ku claima yini na yini va claimelana ka 4 weeks leyiwani va fanele ku ri va kuma contractor wa ku va na vutikoti contractor wa kona loko va n'wi appointa a nyikiwa ti-terms
a kombisiwa a hi lavi munhu wa ku va na credibility munhu loyi o ta twa ku vava if company ya yena Premier va ta va vulavula hi yona ka Khalanga loyi a ta appointiwaku i fanele ku swi tiva ku ri if a nga tivi ntirho a nga pfumeli because mina ni ta va ni ti endlela inspection ni nga rhumeli because patu leri already ri le ka office mina se swi vula ku ni fanele ku ni nga rhumeli ka yona ni tiyela hi nexe ni vona ku loko ni va nyiketa report i report ya swilo leswi ni swi tivaka not swilo leswi ni nyiketiwaka ni tshame ehofisini swi endliwe ti-presentation ta kahle na tigrafu ta kahle ku nga ri na nchumu le hi swo ni nga swi vona no vona bro leri va ri endlile le yini mina no vona swilo ni tekeni na a ni ri va mi nyiketa loko mi tshame ehofisini mi vona bro rin'wani u nga ku mi le a chayini fambani mi ya asayitini mi ta ti vonela so hi ti vonerile se hi ta endla ku ri hi khomita hi vona ku patu leri ra hela kambe Premier loko hi kha hi hetisela ka mhaka ya leyiwani ya mapatu hi ta nghena ka leya ngoma timhaka leti ta rally yi tshama yini mahungwini mi le ku endleni ka yini ku yi lulamisa ngopfungopfu na loko mi kuma ku na ti-project man ka ku ndla ntirho wa toho wu hetelela wu endla leswaku timali ti lova van'wani va ta hakeriwa ku ve swi swa ka swi nga hi pfuni nchumu tanihi hi xifundza xa Limpopo mi ta vona ku fana na yona patu leriwani loko hi vutisa ku un'wana mi ta twa project manager a hi byela ku no unfortunately he appointed service provider hi 2017 hi 2019 a stopa ku tirha because a ku ri na COVID-19 mi byela munhu loyi a lwa na nyimpi ya COVID-19 wa swi tiva 2019 a ku nga ri na COVID-19 case yo sungula laha a South Africa hi diagnose around March se laha Limpopo a ku ri after ya national se ma swi vona ku vanhu va kona na ku hemba a va koti ku hemba kahle because va fanele ku investigate ku ri mi nge hembeli Premier wa swi tiva ku why hi vitana COVID-19 is because only in December 2019 China a Wuhan va kume xitsongwatsongwana lexiwani xa corona that's why yi va COVID-19 mara a ku nga ri na COVID-19 hi 2019 se ma swi vona va tlhela ku swin'wana hi stopile ku tirha hi yini va ri hi ti-July riots ni ku laha a Limpopo swi fikile sweswo ma swi vona swilo swo tani so that's why ni ku vanhu va rhali a ni lavi ku vulavula swo biha hi vona mara tolo va swi tivonerile hi vona ku ri a va koti na ku hemba se sweswiwani xivutiso xa n'wina i ku hi endla yini mi ta tsundzuka ku ri MEC loko va nghena va endle ti-analysis va kuma ku ve na ti-over commitment loko hi va byela ku treasury va ri mina over commitment ya mapatu ya 1.3 billion va ku ha hemba sweswiwani report ti humile ta kombisa ku it's true sweswiwani a yi na mali ya ku endla ti-new projects tolweni kumbe mavhiki mambirhi a nga hundza a va ni komberile ni a ni swi tivi ku endleka yini mingisero munghana lo yimani hi ta twa ku ve ri mavhiki mambirhi lama ma nga hundza va vuye va va na xiphiqo xexo lexo na mi twa Premier a korona un'wana va hi kavanyeta ya okay bot yintshwa na vona chairperson va kona na vona ni va kombisa ku ta recruitiwa ti-executive lava hi vonaku ku swilo a swi fambi kahle ku fanele ku va na ti-consequence management loko i ri professional hi wena engineer i twisisa swilo leswiwani hina hi ti-politician leswi swa ti-engineering a hi swi tivi hina a hi apply a hi tati ti-Z83 hi lava mintirho khalanga hina ho yimisa mavoko wa hina hi ku we are available ma vona ntirho wa hina ko va ku am available so n'wina hi n'wina mi nga swi dyondzela swilo leswiwani se loko i dyondzele swilo i tlhe i misleader hina ti-politician kumbe wena i va enabler a ni byela ti-professional tin'wana engineers
mi ti enabler ta corruption, mi ti enabler ta unprofessionalism. Se la Limpopo hi teke decision ya wena architect hambi ya building yi loko a ku ri wena quantity surveyor ku ri wena civil engineer, any profession within the built environment swilo swi nga fambi kahle. Hi nge terminate contract ya wena ntsena, hi ta ku yisa na teka ti-professional board ta wena. A ni ri loko wena va ku amputate a wrong limb a xibedhlele, dokodela luwa va n'wi report na ka HPCSA, yeah, i nkarhi wa ku na ti-report ta wrong. Mina ni ri Phophi Ramathuba ni nge terminate ti-contract ta vona ntsena if i permanent employee ntsena, ni ta ze ni ku report-a ka professional board ya wena, statutory board xa wena xi ni byela ku why va ku nyike certificate xa ku practice i ku wena i practice maburolo yo wa after buro ri akiwa ra wa, after patu ri endliwa ku va na pothole ya swimming pool until xindzhuti lexiwani xa ti-professionals. Because number 2 priority ya mfumo wa hina hi ta hi lava ku builda a capable and ethical state, developmental state. Ethical and developmental state yi ta fika if we professionalize our public service. So professionalism swi vula ku you must be ethical. Itiba ebe igada against jealousy, against your own profession, ku ri ku nga vi na munhu a onhaku vito ra profession ya wena. yeah, yi twakarile yaleyo premier ntiyiso ngopfu kumbexani yi nga heta laha yi hi pfuna hi ka vula patu ra ndliwa namuntlha mindzuku se ri na ti-pothole. A ni byela na vayingiseri va meni ku loko ze ku va na project hala ka n'we teka xithombe lexi va tsalaku ku consulting engineer i mani sweswiya swa taniya loko swi nga fambi kahle mi va yisa khoto vanhu valavo va kota ku vuya va ta hakela. A hi hetiseleni hi leyi premier yo ka yi nga ri kahle ma ya ngoma. Se ku na vana vambirhi se va nga hundza misaveni hi timhangu timbirhi to hambana, kambe ke tanihi xifunda mi le ku voneni ka yini loko swi ta ka timhaka ta ngoma premier? Khalanga hi twe ku vava hi ri mfumo wa hina wa xifundzankulu xa Limpopo because hi tinyungubyisa hi tradition na culture ya hina. Ene leswi swa tingoma ka hina a Limpopo mi ta tsundzuka ku ni tirhe swinene na ti-MEC ta Coxstar kusuka kwala ndzhaku ka va MEC va Jerindowu na va MEC va Makoma na sweswiwani na va MEC Bascopo na ha ri ka ndzawulo ya rihanyo. Ene a hi teke decision ya ku 0 a death, hi vulavula ku passage to adulthood to manhood ya vana va hina yi nga result va MEC va rihanyo na vona va MEC Makamu ni lava investigation yi endliwa kahle. If va hlamusela ku ku ve na n'wana loyi wa 19 years a ve a ri na mavabyi ya yena a complicator a ri le, hi fanele ku languta because hi na fomo ya ku screena ku laveka ku tiveka ku munhu loyi i na mavabyi ya yini na yini. Dokodela a n'wi nyika certificate xa ku a nga kota ku ri a amukeliwa a ya le. Hi fanele ku languta ku vana lavawani laya ya tingoma na ti-traditional surgeon letiwani ti landzelele milawu leyi hi nga yi vekaku na, because loko hi mi nyiketa certificate xa ku legalize ngoma xa vumbirhi vutomi byi xo biha xi humelela hina hi ri mfumo hi ta lava wena i hi hlamusela. A Limpopo
a hi endla ti-circumcision ta hina ti-traditional circumcision ta hina tingoma tin'wani ya vumbirhi leyiwani mi ta yi tsundzuka i vana lava va humelela accident ya ku va na ndzilo wu vantshwa van'wani hi va admitile le a CN Pathuti va kotile ku huma va a swe ku vava hi se hi mu transfera na ka trauma xibedhlele xo specialize hi ti-trauma le a Alberton xa private. Unfortunately na bona mhani wa yena va ni fonerile va kombisa ku mi zamile premier mi lava na ti-specialist. Unfortunately n'wana loyu a va kotangi ku mu ponisa because a vaviseke swinene na loko hi n'wi admita la a Limpopo. That's why ku ve na ti-arrangements ta ku hi n'wi flyisa a flya na ku nteka MEC va fanela ku tirha na MEC lava va xiphorisa va manana violence ku ri hi kota ku twisisa ku i yini lexi nga vanga ku ri ku va na ndzilo. Leswi ni mavhiki mambirhi laya ya taku na tshemba leswaku tingoma ta hina ku ta va ku rhepapiwa va endla ti-process to hetisela. Leswiwani swi nga humelela ka vana lava vambirhi a hi thava hina because hi nyiketa ti-certificate because i le ka misava yi nga n'wina. Ti-principal leti ta swikolo leswiwa ku ve an eye opener hi ri na ka n'wina ti-traditional surgeon loko mi tirha ku fana na muongori ku fana na dokodela a ri xibedhlele wun'we n'wana loyi a nga lova ene loko n'wana a lova a fambile nge vuyi emisaveni. And unfortunately mina ni ri premier a ku na any unnatural death leyi ni nga lavi ku ti ka yona. Ni nge ku because n'wana a ye ngomeni hi nge lavi ku tiva ku va na muakatiko wun'wana na wun'wana a xifundzankulu xa Limpopo loyi a nga ta lova unnaturally so. Mina ni lava ti-answer ti-postmortem ti ta yindliwa na ka yena loyi wun'wani loyi a nga ya Joni nampundzu a hi vulavula na vona madokodela ya le Joni ku ri va hi pfuna. Ni tshemba ku sweswiwani va ta va because va te hi va 11-12 va ta hi pfuna hi ti-postmortem va ta hi nyiketa ti-report hi ta ti-investigate ti-case letiwani. Se mi nga ni zonda mi vulavula bya vaakatiko hinkwavo bya Limpopo i vutihlamuleri bya premier. Therefore if ni ku nyikete vana ni ri i va khoma kahle loko n'wana wa vona a lova i fanele ku ni hlamusela ku wena i endle yini ku ri wani premier nemetweni ni khensile swinene nkarhi wa n'wina hi khensile ku va mi kote ku yi tiyisela na swiphiqophiqo swa hina kambe ha khensa premier inkomo hi swona sweswo mi yingisela munghana lonene FM lava hi bula na vona i premier i Dr Phophi Ramathuba va ka va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi nga famba koho loko swi ta ka timhaka ta ngoma na timhaka letiya ta magondo lawa ya va nga helangiki impela loko vanhu va nga swi koti mi nga va tholi ko xiyenge lexi xa rhali lexi i madisambitsi mani kumbe hi madisambitsi xiyenge lexi xa rhali na xona i nga ri madisambitsi minkarhi hinkwayo ku ta fanele kha ku vulavuriwa hi xona kambe hi yene ni ka Foster Mohale hi twa ku leswi va dudula va nge bona tanihi ndzawulo va ri yini endzhaku ka leswi. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ukayele lexi eka Afrika wa vulavula. Se loko va ka va hlupheka hi fike njhani? hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiyela
aba yisuse ka Mandela lo Mandela ne komele mingiselo mene tapo ya ishitsa imanetsa na tatana Foster Mohale kusuka ka ndyawulo ya rihanyo hi la vulavula nyana kambirhi laha hi twa hi timhaka ta Operation Dudula yi ngele ku endleni sweswi yi ngele ku endleni swona Mohale ni tsalele timinete timbirhi kambe mhaka leyi mi lava ku byela vayingiseri yi na nkoka timhaka leti ta Operation Dudula va ngeri vele ku pfaleleni vanhu tanihi ndzawulo ya rihanyo mi ri yini hi swona n'wina? As Department of Health, condemn the action ta Operation Dudula and the one organization la vanhu va famba va ya titela ta hina na clinic ta hina va demanda ku vona identity document. So that is illegal. No one is allowed to do that except patient is a patient, and that is covered by the constitution here, especially section 27 National Health Act. So we cannot discriminate. But when prevent COVID-19, Ebola, measles, and so forth, so that we try to treat all people equal. Because I think with him and Ebola or COVID, if na discrimination on nationality, it means the efforts to prevent the spread, we will not succeed. Mara veri va pfuna n'wina hi ku n'wina mi va mi ri na ntirho wo tala ivi na vanhu va Afrika-Dzonga va nga ha koti n'wina mi ri yini sweswo? Mining the law, that help is only needed if alaba ku ifona then aba the border gates laba no ba this illegal migrant bangena ukona, because problem ya ina ya undocumented foreign nationals isungula at the border gates. So if whose responsibility is to guard the border taina. So we accept any recommendation, but if one wanna take consent, please raise your concerns without undermining the laws of the country. So because we understand now as the Department of Health in a crisis in terms of undocumented nationals, but if I could resolve a Makale one without undermining the laws ta Africa to. Foster Mohale kensir snene nkarongwe na kutia kwengeta. Ikenze ngufu. Foster Mohale ba wa mahungu wa Afrika wa vulavula nhlekani ayi tweni mangu emsava hina Moses Lilian Hlabangwani ndaka sweswo dzumba na mina na Ike Ngobeni vuhumelerisi bya Mchangani tata nkowa uyikhoba eka 92.6 FM Munghana FM Makombandlela mahungu eka SABC